ihanga lyona lyaza kugira ebyokwerinda birungi ndariteekwa kugira amahema marungi kandi agarukweibwa ekitiinisa. Omu kasheshe k'erizooba amahega y'ihanga aga Uganda People's Defence Forces garukurabira omu mugambirizi waago Brigadier General Felix Kuraije gashoboora kugarukuza kutandika kuhandiika abo boona abarikwenda kutaaha omu mahe. Omugambizi w'amahega y'ihanga Brigadier General Felix Kuraije yashobora okuba arikuza kuhandiika abantu 927 okuruga omu bicweka by'ihanga byona kandi okuhandiika rwija kutandika kibanza ekyokwezi kwa mushanju omwaka ogu okuhika 2013 eby'okwa mushanju. Okuhandiika amagye kujja kutandika nga 1 Julayi omwaka guno 2024 era kugwe nga 14 Julayi 2024. Brigadier General Kuraije yashoborera ngu amabaraha agarukushaba kutaaha omu mahe abantu boona abarikwenda kugataaha nibaija kugaiha mitimbagano nabwanyuma bashagikwe bakuru b'ebyaro obwo babone kuzitwara aza ofisi z'aba RDC hamwe n'aba RCC omu byanga byabo. Abaagala okuyingira amagye bajja kwetaagibwa okujja n'ebbaluwa ezibasemba okuva mu LC esooka, LC eyokubiri ne LC eyokusatu nga ziteekeddwako omukono oba ekinkumu ssentebe w'akakiiko ako kenjogeddeko waggulu. Okukoteka ebbaluwa okuva owa Gombolola Internal Security Officer n'owa District Internal Security Officer. Oluvannyuma tujja kwetaaga okuba nti baleese foomu zaabwe mu ofisi ya RDC wa district mwe bava. Eyo gye bajja okuwandiikibwa abaleese empapula zaabwe ezisabwa era ttiimu za UPDF wezijjo zisanga. Brigadier General Kuraije yahamya ngu abantu abo barikwenda bashemereire kuba bari hagati y'emyaka 18 n'emyaka 22 kandi baine kuba bahirize senior ya kana hagati y'omwaka gw'2020 hamwe n'2023. Ogu yashoborera ngu abo boona barikwenda kutaaha omu mahe bashemereire kuba bahikira orujungu hamwe n'okubara. Ngambye okusoma senior ya kuna ate tusaba nga wayita okubala n'Olungereza muri buyita Oluzungu jobero Russia si Luzungu. Ate gwaleese ebbaluwa oteeka kuba nga oli mutuuze ku LC eyo eyakusembye. Bwe tukizuula nti LC eyakusembye ate si gy'obeera gwe tujja kutwala nga eyeeyita kyotali. Ogu yayongera yashoborera ngu abantu abarabe barabiremu baija kuza za districts zaabo ahi barabe batwire empapura Uganda ba Kampala baija kuza enteekateeka egi ndaija kutwara 56 mu districts 302 hamwe n'endembo 11. Makuru aga gasha kwa Ronald Ngabirano aba Sky TV agenshonga muri Kampala.